Ngapa so ya pi hakane ka video. Hakane ka video ngina page ya ki sipangut ki goalkeeper ne ki rang up goal ki balayo ban tap goal haka history jong ka football. Uba sipau udai tim Howard jong kari USA bar ka klub Everton. Ulayo ban tap si goal haus nam ajakan ar Persia ya ka Bolton. Uba kendai udai Paul Robinson jong ka England bar ka klub Tottenham haus nam arjat nyel Persia ya ka Watford. Ulayo tap leng ba ka free kick. Ubawan ba pra udai Asmir Begovic nakari Bosnia Stoke City haus nam arjat khatlai Persia ya ka Southampton. Ulayo ban tap ha khatlai sekon ha jing akai naka jing jingai ka ba khnai puai metar. Layo nam ro kum ka Guinness World Record ka goal ka ba jingai tam. Ubawan ba nyau udai Pat Jennings jong kari Northern Ireland naka klub Tottenham. Ha ka jing akai Charity Shield Persia ya ka Manchester United. Ubawan bandreu udai Hans Georg jong kari Germany. Ulayo ban tap lai goals haka Champion League. Udai ru urang up goal ubaning kong ban yo tap hadu lai goals haka Champion League. Ubawan basan udai George Campos jong kari Mexico. Urang up goal ubay lek kai ru teng kong striker. Ulayo ban tap hadu lai pesan teliki goal haka jing jong Ubawan basau udai Randy Higuita jong kari Colombia. Ubalek kai naka klub Atletico Nacional bat ka Real Valladolid. Ulayo ban tap hadu subway teliki goal. Bon naki goal jong kidai naka free kick bat ka penalties. Ubawan balai udai Jose Luis jong kari Paraguay. Jose Luis udai rang up goal ne goalkeeper baning kong ban yo tap hat trick haka jing kai football. Ulayo ban kur hadu nreu po nyau teliki goal haka jing jong Ubawan baar udai Alisson Becker jong kari Brazil bat ka klub Liverpool. Haka jing kai Persia ya ka West Brom haus nam arjar puai. Haka minit ka bakndai pesan Alisson Becker ulayo ban tap si goal. Udai ru urang up goal baning kong jong ka Liverpool ban yo ban tap goal. Ubawan paning kong udai Rogerio Ceni urang up goal jong kari Brazil. Udai urang up goal ubayo tap bun goal dam hak history jong ka football. Ulayo ban tap hadu chispa lai puai telegi goals leng baki free kicks bat ki penalty. Uyo badro ya ka world record ban yo tap bun goal tam kum rang up goal. Mentang ini page saya goalkeeper ubayo ban ra ya ka Ballon d'Or haka history jong ka football. Don tang uwei urang up goal ubalayo bandra eka Ballon d'Or haka history jong ka football. Uta udai Ule Yasin urang up goal jong kari Russia baka klub Dynamo Moscow. Haus nam kat kendai spat reply ula job eka Ballon d'Or. Ki pajba nakari Russia kilaju kodro ya kum Black Spider. Nomor ba uju pong yong bej kat bayalakai. Adu kisngi ba menta dai tang Ule Yasin ubalayo ban kur eka Ballon d'Or kum kirang up goal. Angkat ne ka video ba menta kasngi. Ladak kita tenat sngupha wat klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.